Mina ngithi zitotoze ngemali yakho. Uma uke wathola umsebenzi emva kokuthi ukhule nzima, ungabakhohlwa ekhaya, kodwa uma ususebenza kahle nawe ungazikhohlwa, thenga impahla oyithandayo, udle ukudla okumnandi, ugcoke kahle, kukhombe ukuthi uyasebenza, ngoba lento yokusacrificela ekhaya ukuthi hayi wena awusagcoki kahle, awusadli kahle, uyakha ekhaya, ngelinye ilanga leyo nto iyokushaya phansi. Uyoshayeka phansi ngoba le mali oyithumela ekhaya uyofind out ukuthi ayiyi lapho wena ufuniye khona, ayenzi lo msebenzi oyithumelela yona. Lalela-ke, kukhona istory engasizwa mina ereyidweni. Ngisizwa njani ngizakutshela ekugcineni. Kodwa kukhona usisi onephimbo elihle waseLukwatini, yabona le konhlazatshe eLukwatini, ya walapho ukhuluma iSiswati nje lesimnanzi. Wathola umsebenzi eGwalagwaleni, wachashwa yi-SABC ukuthi ayosakaza. Wathi angathola loyo msebenzi, abasebenza naye bathi ngelantshi bekadla isikhaftini, abanye abasakazi kuma iy'kuta ngaphandle bazoletha ukudla, yena avule i-lunch box. Noma kuphela inyanga adla i-lunch box yakhe, akungasiye nje umuntu yena o-odayo, futhi angagcoki nakahle. Athumela 4,000 kubo ukuthi ba-extende lo 2-room akhulele kuwo, bakhe isithabathaba sendlu. Angayi nokuyochecka ukuthi indlu ichubeka njani, kuyakhiwa na ekhaya. Avele athumele le 4,000, akhulume nomamakhe, hayi sengiyifakile imali, ngicela ukubhadala umeselane, uthenga imaterial. 4,000 rands per month. Waya kubo ngoDisemba ziyi-15, wafika kubo 4, wathola kune foundation kuphela. After 11 months athumela imali, wathola kugujwe i-foundation, nayo le foundation ayikakhiwa, kugujwe nje i-foundation. La kwagujwa khona i-foundation sekumila utshani. Athi mama, kanti le mali bengihlale ngiyithumela kuphi? Athi umama wakhe asingene endlini siyokhuluma ngizokuchazela. Wathi hayi bo, wafikelwa isifuthefuthe, bahlala ngaphandle ngama-camping chair. Kwathiwa mama chaza, ngiyolalapho ngoba yi-2-room lena, ngikhulele kiyo sibantwana, silala la kitchen ofuna namuhla ngilalekile. Mina ngithi mosi kushoda ngifake bosilingi, ngifake ama-tiles, kodwa indlu seyiphakeme. Ungayibalela kwanawe ukuthi i-4,000 times 11 imali enganani. Umama wakho wathi hayi yehlisa umoya, bekuvela izidingo ezingakalindeleki, ngiyisebenzise le mali for lezo zidingo. Kuthiwa loyo msakazi loyo wagula, waphathwa yi-high, wa-aplayela i-leave, bodokotela bathi hayi vele simbhuka off. Disemba wonke wawuhlala ekhaya, wangasakazi, wangaya emsakazweni ukuyosebenza. Wabuya ngoJanuwari lapho abese ukhuluma khona le story sakhe lesi, wasitshela ukuthi hey, into eyenzeke empilweni yakhe yini. Emva kokufaka imali, umama wakhe wagcina avumile ukuthi lama 4,000 bowafaka mina benginika bobhuti wakhe ukuthi bathenge impahla, ukuthi bahambe bayofuna umsebenzi, ukuthi badle. Enye imali bengibanika khona nabo bazojabula njengezinye izingane zabafana la mphakathini. 4,000 rands per month gone. Ungayo 4,000 times 11. Yilapho washo khona lo msakazi, wasinika i-advice emsakazweni, wathi ziprioritize, zitotoze into eyenzeke kimi. Hey, uthi ngoJanuwari akasitshela le story uthi hayi namanje isangiphethe i-stress, uphila ngamaphilisi ukuthi ehlise le stress, ehlise lobuhlungu obulala enhlizweni yakhe yokufaka imali unyaka wonke. Umzali wakhe ayinike abanye abantwana azala nabo, kunokuthi enze lento atshelwa ukuthi enze yona ngale mali, ukuthi kwakhiwe indlu yasekhaya. Ingakho nje nami ngithi uma kwenzekile uNkulunkulu wakubusisa ngomsebenzi, noma ngabe imali uyayithumela ekhaya, angisho ukuthi ungayithumeli, kodwa wothi uyithumela nawe ngapha ubuzama ukuthi uzenzele impilo engcono. Ngabe awunandlu, wakhe indlu yakho ngapha uyathumela mhlawumpe ekhaya ukuthi nakhona kwakhiwe, uyayibona. Ngabe unendlu wena sothumela ekhaya ukuthi bakhe, yenza sure ukuthi endlini yakho kune-furniture right, ugcoka kahle, abantu bakho bahamba iy'kolo ezi-right, kunokuthi uthathe yonke imali ungasadli kahle, ungasagcoki kahle, uzawukhala ngelinye ilanga.